Enak juga nih mandi nih kayak nih, badan lagi gerah nih. Dia. Wih, mantap. Ah, kampret udah orang di sono noh. Enak banget lagi pada mandi. Nggak ngajak-ngajak gua, suwe bocah. Jor! Joy! Lanjut, gua mau mandi, lanjut. Net kotor, kalau ada lu, lanjut. Nah, apa sih John, mau lagi dekat mandi juga. Panggil baik. Gua mau mandi gantian. Kalau ada lu ribet urusannya kalau gua mandi. Terus lu gantian. Mana dek? Bodoh lah. Ya. Jono mandi, celana sama bajunya dilepas. Oh iya, Ambil yuk. Ayo. Ya. Paksain. Buset deh. Tanah gua kemana ya? Kaos kagak ada, ribet nih urusannya nih. Gimana nih gue pulangnya nih? Jatuh kali ya? Jangan-jangan bocah tua yang tadi nih. Pakai apaan ini gue ya? Nah, gue pakai itu aja tuh. Cocok kayak ini. Jadi kayak tasan nih gua. Suwe bocah, jalan ntar ketemu. Jedodin liatin di tembok. Tuh kan bener, kayak Tarsan gua. Kudu hilang nih gue nih. Kemudian batu cincin gue dah. Biar gue bisa ngilang.